Friends, मैं वीडियो सिदा कोई मरो इन मिडल ईस्ट हौजी थोइबा वार से याम थीना वार से कंसिले को यूएसए के ईरान के से अदो सिगी मतंग सिदा मैम द कानागदबा हौजी लेबा मिडल ईस्ट के सिनारियो से सिगी मरी लेना मैम द इन्फॉर्मेशन खर शेयर तौजेगे अदुगा मरक सिदा मैम द इन रिक्वेस्ट अमतंग तौजरी मददी चैनल सिदा संबिरे बिसिन नाउ सिंगना चैनल सिबु सपोर्ट तौबिबोना मैम सब्सक्राइब तौसिनबिरमो अदुगा मैम गी कानागदबा वीडियो क्यामसु मैम द शेयर तौजरके अदुदा हौजी इंपोर्टेंट होइबा न्यूज़ ते कोई मखा ताना लासी ngasi ahing gi oina khwaidigi important oiba ngasi phawgi oina larise khoi USA na Iran gi mafum kaya da air strike tawbagi wari ma laire ko air strike tawbase maru oina hoji USA na target tawrise khoi bridge sai tare bridge thong se thong chau chau se si ama hoji phaniam na USA na thugairi habagi pawam laire aduga Iran manung da laibi airport khara so USA gi air strike ta thugairi habagi paw lai ko adu maru oina makoina target tawriba airport si khoi state of Hormuz ka nakna laiba aduga airport sin ni ko hoji USA na attack tawrise aduga khoi hidang pa mai tare port se si port khara maso dumaina USA na target tawroga missile hit tawre habagi Iran manung da adugi pawduma saujik we Al Jazeera maso atopa we international media sing disu phongdoi ko aduga makhata na khoi Iran na masi khut hanboi na ngasi se Iran na Kuwait amasung Bahrain aduga Dubai dasu yamna kanne attack tawbagi wari su yaure aduga maroi na ko Oman da laiba khoi USA gi radar system amasu thugai khrebi paw leire ko aduga khoi Dubai gi mafam Dubai gi pura city manung da adu explosion yam kanna hojik yam koi diba pungkhai ma punga masi gi manung da latest news hoina Dubai manung du so explosion tawre bagi wari do ma hoje Al Jazeera du yaure aduga Kuwait ki mafung khara da laiba ko USA ki army base to high army base to so air strike amasung Iran na drone attack tawraga dumaina thubai bagi wari sojik media sing da dumai phongdok nari aduga yam important obi khoi USA ki site ta mangjaba hama haraga di khoi MQ9 Reaper drone habi yamna tangba $30 million mu taba drone spy drone ne fighter jet amagum su khangnai aduga hariba khoi MQ9 Reaper drone hariba drone si yamna tangmu se masi simasu Iran na sudan torga lok thakre haba pausima hojik different media sing da dumain palli aduga khoi ngasi ahing dagi hojik phawba USA na Iran de take tawba se masida mioi si base punna khoi Iran gi mioi micham dipan siri habagi pawdu masu hojik yaure ko aduga atopana khoi Iraq ke manung du si yamna tension ji hojik lai bizane dun Iraq ke manung du so Iraq ki capital city Baghdad amasung Erbil hariba city se asigi Erbil city si da so hojik explosion tawba do yam kanna attack tawna bagi wari so Iraq om da tholai ko aduga yam important oiba man khoi Syria se hana dagi yaud bileram bane ko hariba Syria se da lai USA gi command center ama khoi office ni khoi army base ni khoi USA gi hariba command center se sida so Iran gi missile attack tawraga hit tawraga dumaina destroy tawre na hojik media sing da dumaina palli ko aduna hojik lai ba condition sida USA se ta sengna phaniam na mang bata ko su yaure duga khoi gi Iran gi side su dum asiana kai ka so dum phaniam thoi ni ko adu USA se han blai te ba khoina khoi gi peace deal taw se sign taw na se na lai ra kana buke khar lai ra kana muka peace deal si yadana bagi lambi ma thira kana muka attack taw ko attack taw matung dagi amuka ngasai gi Iran halaga ma khoi gi khara toy bu khot pe yorok khodi amuka peace deal taw se na mu hauba adumai ngasai gi hangaran da taw ga lai de ma khoi peace deal si sign taw na dawi da duga attack si dum makha sa thar ga lai de lan si loi ba nai di ko karam matam de loi dina ha se kana su khangdi USA gi Iran gi tawri ba wari sida aduna sigi marak sida di khoi gi Israel singa si ngarang gi oina handa ki di Israel na direct attack taw gi wari di yaudi ba hoji Iran da tawri se maroi ni USA ga ne ba taw na ri se aduga hoji yamna maroi ba mar hoji Iran gi side ki lai se nahan de gi khoi gi state of Hormuz se asi open tawra kan da khoi jahaz sing ji petroleum product sing ji pura ga chalam do hoji ma khoi na har se kari gum USA na Iran de attack taw ba se continue sum chathara ga di le pa nai draga di mase khoi na state of Hormuz se masi sim khoi thingjil lani hena adumani Iran gi side ti phongdok re ko aduna sigi post thingjin thai thingjin ba ho na tri thingjil lani na hai bu hai se se tang hai matung de gi hojik khoi prithvi de laiba oil company sing na ma khoi gi thau gi maman se dumani hangal han khre na hojik Al Jazeera gi report to so dumai palli ko aduna lan se suma kha sang thra ga dem ka yamna problem la ka da ba gi economy de so duga petroleum gi business to so duga petroleum gi thabak tharong khudi makta effect ka da ba film na ni ko hojilai se okay ai video security matang se da lo sinjar ge duga next ki video di yam thuna mayam da update tong na bo hona jarake duga mathang gi video phodi mayam puna ngaminarase